Sinibingelele babukeli benseso ye-TV1 nomlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini. Namhlanje sendaweni yaseMlazi sivashele umkhulu Khumalo. Dokotela siyakunikeza ithuba lokuthi ubingelele ababukeli benseso ye-TV1. Oh amen, niyaphila nonke babukeli. Hayi, nami ngiphilile. Nomsakazi ngiyathemba ukuthi uphila ukuba kaphilile ngaba kafika ngale ekhaya. Hayi cha, siyaphila impela mkhulu. Dokotela ngiyazi ukuthi sike sathi ukuqhamuka nawe ensukwini ezedlule. Kodwa ke lolo daba lolo ke liyalandeleleka futhi siyakwazi abantu sibathole kwinombolo entsha amkhulu ngoba le ndala isasebenzi. Ungangikhumbuzela nje umuntu obuka njengamanje. Inombolo entsha noma ezintsha zithimba. Ya, inamba zami nje ezikhona nje isebenzayo 061 214 5378 okanye uthi 066 310 7173. Inamba lezo zikamashobane lezo. Asashobana. Mkhulu, ukufika kwethu la usicelile ukuthi size la kuwe ngoba kukhona udaba oza nalo. Kukhona into othi ufuna ukuyinikeza abantu. Kunjalo mkhulu. Ngisingongeni sijule kodwa kuyo. Before sikhulume ngayo, ngiyacela usitshele ukuthi yini le qali othi uyisibizele yona ukuthi sizokhuluma ngayo la namhlanje. Yebo. No, kahle nje wanizela namhlanje okusempeleni kunezigubhu la ekhaya ezikhandiwe. Zabo u10. So nje wazi u10 ziku special lezi igubhu lesi. Yebo. Okusempeleni ziku special. Angeke ngikwazi ukubeka iprice ukahle iprice ngizobeka iprice aze eqondile ukuthi uma usidinga fanele ube nemali engaka uma sekudlula ispecial iprice aseqondile u7.5 kodwa njengamanje ziku special ukuthi zi less than 7.5 ziku10 so ngidinga abantu abangaki aba-10 abazofika bezosatha lezi igubhu lezi. Mkhulu singongeni kuzona ke lezi igubhu basuyichaza kahle kahle ukubaleka kazo nokuthi zithathwa umuntu onjani nomuntu ofuna ini nani. Yebo. Okwamanje mkhulu sicela ukungena nje kusona impela nje usigubhu ngo isigubhu qolazo. Ngikhumbula kahle sikhuluma ebackstage masingongeni la. Uke wathi khona stage somuntu oqalayo ibeginner mase kuba khona stage somuntu ophezulu. Usichazele nje ukuthi lezi noma uqale nje ukuhlukanisa ukuthi yini umuntu othatha isigubhu sokuqala noma ibeginner level 1 iyaphezulu. Usichazele mkhulu. Ngizovele nje okungcono vele ngichaze lezi engize ngazo. Yabo. Ngingachazi into elekude ekubeni ngize ngokunye ngichaze ngihlale nje kulezi engize ngazo straight kuze umuntu obukayo nolalele ezokwazi ukuzwa ukuthi umashobane meyikhuluma kanje ukhuluma ngani. Yebo. Ya lezi igubhu engikhuluma ngazo njengamanje lezi igubhu lezi ezinormal engalisebenzisi igazi ezidla uju. Uyebo indaba. Yebo. Ya azisebenzisi igazi igubhu lezo zidla uju nje kuphela. Nakhona uma sizikhanda akafaka amafutha alezi ilwane lezi namanje seyifuna ukuthi manje ekhaya sefanele uhlabe sefanele wenze ukuthi sekufuna usiko fanele uligcine la kunezilwane ezithize ezasesiqiwini. Ya ezuhlobo oluthize sizisebenzisayo ezasesiqiwini ngoba esiqiwini ngeke uzofika umkhovu esiqiwini angiqala lapha. Ngeke ufike umkhovu esiqiwini ngeke ukwazi ukuthubula umoya wesipoko esiqiwini. Esiqiwini ngeke uzulithola upiano ngiyabala lezi ilwane lezi ezistrong lezi ngikhuluma ngazo uyabona. So kunezilwane ezithize sesiqiwini ezasebukhosini ezithize engifike mina lapha esiqiwini kutholakala ilokhuzana uhlobo oluthize lamafutha alezo zilwane lezo. So bese kukhandwa lesi sigubhu lesi sabantu abasafuna ukuphakama bese bokhona uhlobo oluthize lesilwane engeke ngize ngikwazi ukulibalula la uma kuthiwa manje lento ngiyibala ngisho ukuthi esiqini ngifuna ngithatha isilwane esithize nesithize bese ngiphumela ngaphandle bese ngithatha isilwane esiwukuthi ngokhona esingaphili isiqini esihlala nje ngaphandle esiwukuthi esithize nje senza into ethize nazo ngokwaso kodwa esiphefumula esiphila njengomuntu futhi esikwazi ukukhuluma engeke ngibala ukuthi yini igama laso. Umfike ngikhanda ngithathela amafutha lezi zilwane lezi bese ngiyawahlanganisa bese ngiwaphakamisa ngalekhuza bese ngiwaphakamisa ngalesi silwane esihlala ngaphandle ehlathini esingeke esiqiwini futhi engakhona ukuthi sifuye abantu abasebe nokhala luqini kodwa kunendlela thina sikwazi lento ukuthi masiyithene
amandla ngayo bese siphakamisa ngane ngelokhuzana ngawo futhi omhlakuva mase usithathile wena bese uhamba naso usuye ekhaya usufika usondla ngoju bese sikwazi ukuthi sikuvusele izinto zakho zikwazi ukuya phambili zo10 lezi igubhu zidinga abantu nje abawu10 so njoba uthi zu10 umkhulu futhi nje kahle into okuthaka yako kugcina ukuthi sinabantu abawu10 abakwazi ukuyithwala lezi igubhu ya ngoba phela lapho sekuwhole daba ya ngoba uma ngikhuluma nje iqiniso kehla lami ngingakuphuli nje uma ngikhuluma iqiniso kehla lami kulapho nje ukuthi njoba ngithema ngiyosika izinto ngabona ukuthi okay lamafutha enginawo azokhona ukuthi akhiphe igubhu ezu10 so uma mina sengithi ngifuna uku-adjust mhlambe kwanje ngamadayiloti ngento ethize ukuthi akukhine sekhiphe igubhu ezu15 kanye ezu20 amandla lezi igubhu azobe sayehla so fanele ngenza into eyiqiniso ukuze umuntu uma ebuka le video akwazi ukubuyelwa ithemba ukuthi usizo uzokwazi ukulithola ungadlali ngabantu ukuthi hayi igubhu ezikhona zu20 ubuwazi ukuthi amafutha onawo esikalo sakhona singakhipha igubhu engake ezu15 yeah okanye sakhipha igubhu engake ezu10 like akuzophuma igubhu ezu10 kuphela and ngeke ngikhona ukusho udate ukuthi siphela nini special salezi igubhu ukuze kuphele abantu labo u10 bese sibuya futhi soveza ivideo ukuthi hayi no seyiphelile lezi igubhu lezi ezu10 ekade ngithi nazi ku special kodwa zifuna abantu umuntu onebhizinisi mhlawumbe une tavern yes oyiranayo mhlawumbe isiyantengantenga okanye yilabantu abaseshibhini umama uyangichaza yilabantu abanjalo mhlawumbe unesitolo mhlawumbe eshisa nyama encane mhlawumbe okanye mhlawumbe ushaya chicken dust into njengalezo okanye ngizoyibeka nje straight mhlawumbe umuntu osuke edayisa khona abantu kunabantu abathengisa insango nezinye izinto ezithize zezidakamizwa ezibhenywayo uyayibona indaba abasuke ufuna umunyusa izinga la esuke umsebenzi naye awusebenzayo uyafisa ukuthi aye phezulu kunokuthi baphuma yontshontsha kwanda ubugebengu ngaphandle into ayikhethi ukuthi adayise lokho ukuze akwazi ekhaya kulale kudliwe bese kuba yilabantu laba abathengisa ngomzimba nabo bayangena kulesi sigubhu futhi kodwa esabo ngiyasiconvecta ngendlela ethize ngoba ngifuna ukuthi lo muntu lo suke ethengisa ngomzimba kunomgomo wakhona awusebenzisayo ukuthi maye kade eqeda kusithatha lesi sigubhu lesi kufanele ukuthi alale nabantu abayisihlanu besilisa kodwa umele labantu abayisihlanu besilisa hayi ngosuku olodwa mhlawumbe lele nomunye namhlanje alale naye ngekhuzana asebenzise icondom angithi ayibona then mefika endlini yakhe la ibekhona lento bese sethe icondom besuke nesidoda salomuntu afika aphakele lesi sigubhu isidoda salomuntu lethu yenza for 5 times yes uyenza for 5 times then lo nto uyobe attracta bonke abantu besilisa mayiphume emgaqweni ehamba eqala umsebenzi wakhe okanye abe umuntu obhukhwayo engasaphuma emgaqweni abhukhwa abantu labo oqala kuyibona afaka isidoda sabo la ibona bazotshela abantu ukuthi hayi mawufuna into right hamba bakhiphe nenamba banikeza bashara ngisho inamba kuyashesha into enjalo nje igubhu enginazo nje ilezi nje ezu10 nje phela kodwa uma uthi uzangaleli business engikhuluma ngalabantu abadayisa ngophaya ufuna ukuthi ube nomgomo wakho osecela ngiyasiconvector sona kodwa yiso lezi kodwa indlela engisiconvector ngayo ukuthi sona angeke siye sidle uju ufuna ukuthi uthole isidoda then bese usebenzisa lezi insuku lezi ezisihlanu usifaka phakathi seprice yaphakamela yakho umkhulu umuntu angazibuza ukuthi lezi igubhu sishintsa zona ingozi zisebenzisa uju ngaphandle kwalesi salaba abadayisayo kukhona iprocess encane kodwa ya 5 days uthe mase mvalo baqhubeka nomsebenzi wabo kunjalo umuntu methi mina lesi sigubhu ngiyasifuna ngihlala emqashweni ngiyakwazi ukusithatha ngihlale hostel ngiyakwazi ukusithatha makufanele ngisise ekhaya noma kufanele ngisakhele indlu usebenza kanjani lapho indaba uyabona ngoba isigubhu esiclean uyakwazi ukuba usise ekhaya ngisemqashweni futhi uyakwazi ukusibeka khona ngoba siclean asinankingi imgomo wodwa ukuthi uma usuke kade wenza ucansi file ugas uyekho uhlambile uthole nje holy ash lokuthi umlotha amande wayithola umlotha lo waseziko nesiqunga bese ufaka ushukela obrown bese uyihlambulula kuqala kuyila yokhuluma nento yakho bazwani nokungcola kocansi yes sinjalo nje bengisaya lapha ekutheni mawusiphahla mkhulu test ngoju uyasikhulumisa futhi uyasikhulumisa nje mone business ugalela ukuthi nini na nini hayi ukuthi njalo wena ekseni uyaphahla no mone business nje ekseni kubalekile ukuthi uhambe ukhuluma nento yakho ngoba phela iyona elethayo imali ekhaya kubalekile ukuthi uhambe ukhuluma nento yakho ekseni ntambama uma usuvala futhi ukhuluma nayo
If ukuthi mhlawumbe esitolo mhlawumbe usibeka esitolo kunomuntu odayisa esitolo fanele ube nosuku wena ozoba neshow ukuthi okay ndilo usuku ukuthi ngikhuluma nento yami okanye mhlawumbe sihlale usakhele indlu yaso singabe sesitolo la uzwazi khona ukuthi uzokhululeka ukwazi ukuthi usebenzise ebese kuba ukuthi ke la egubhini ukuthi uma ukhuluma ngegubhu umuntu bese eshaya uvalo acabanga ngezinto eziningi ezisuke zishiwa abantu ezinye zazo ziyiqiniso ezinye zamanga la esigubhini lokho ngaphandle lokho nje lokuzana icontainer le ngaphandle kahle icontainer le ngaphandle wakuthiwa isigubhu le container le isigubhu ile container le isigubhu but phakathi kufakwe izinto ezithize ezihlukahlukene uwena osukusuchuza ukuthi la ufuna ukuthi ngikufakele into enomngozi okanye ufuna ukuthi ngikufakele into engenabo umngozi manje uma usukhuluma ngegubhu ebantwini abantu bashaya uvalo athi umuntu ngeke igubhu uzoshabalala umndeni wami uma sengihambile ingane zami ngeke ziziphile kanti la kulezi engikhuluma ngazo mina zikahle nje zisu 5 years esigubhu lesikusebenzela then after 5 ngonyaka lokuzana ka4 enyangeni ezu6 uyabuya uzala ekhasi zovuselela into yakhe akufi umuntu siyavuselelwa uma ungasafuna ukusebenza ngaso uyasithatha kunosuku esilenzayo olwandle sihambe siyolahlwa impilo yakuphinde futhi uqhubeke impilo okade uvela uyiphila lebi kade iphansi lebukade uyiyona elapha phansi ezansi ubuyele khona kufi umuntu ngoba ayike into eyinsila yakhe eziyisebenzisa kusona mkhulu so la ubungozi akukho lana nje siyalahlwa mase kukhona iprocess uyathize fanele uyiselwandle iyokwenziwa silahla mkhulu umbukele ekhaya ngathi makuthiwa lezi group ngiyifuna noma ngizimisele ngoba naso mangisuye eGoli ngisuye eCape Town ngisuye eStern Cape ngihlala isikhathi esingakanani esigodlweni ngisenza noma ngidlula naso same time ngisithathe noma uyakwazi ungifakela sona no isigubhu akakulula isigubhu usports mkhulu asports isigubhu ngoba esigubhini kune process fa uqaleke nokuqala file ugezwe ugqunywe ucatshwe bese ke usuthatha into yakho kodwa ngile ngenze kanje isiqalo ngoba khathina wena uma sikhuluma ngesigubhu wangasho like uma usuku ufuna into isigubhu kanye ufuna something la ekhaya uma ngithi isigubhu sami su 10000 ngenza umzekela so 10000 babukeli uma ngithi su 10000 isigubhu sami uzokhipha 5000 ngibe ngikhebokhe 5000 ngikuposela izinto mina zokuziclean ezobulela zonke izinto ezisemzimbeni nakhe ezimbi kube khona izinto ezithize futhi engisuke ngizifakele lapha zokuthi manje into yakho manje uqala iphakame ukhanye kuvuleka inhlanhla kuwena emzimbeni nakho ukwazi ukuthi manje ube umuntu bese kuba khona into ezokwazi ukuthi ikhande wena ube yisibunge wena egazini nakho straight then emveni kwalokho ke ebese suqeda ukuthi usebenzise le mithi welimithi igabe intathu maqeda ukusebenzisa le mithi lengishoyo usuyabuya ke manje usuyagibela ukuthi mkhulu sengiqeda ukusebenzisa lezi zinto lezi nami sengiqedile usikhala kade ngipheka isigubhu ngapha nawe uyaphekwa lemumva ngithi bese usuyabuya usufika la ekhaya nje usufika la ufika la ekhaya sengageza mina la ekhaya usufika la ekhaya sengageza ngiyagcaba ususatha into yakho wena usugoduka nawo usuyisebenzisa ekhaya so nje usuku oba nalo la eThekwini uba usuku olodwa mawufika entambama ekseni uhamba naso ngoba usuke ngiqale ngokupheke ngali ejulile izolo edinga ukuthi uhlale la ekhaya kodwa lezi asidinga ukuthi uhlale ekhaya ngikupheka mina ula ukhona nema usuku ufakela mina imali fanele wenze sure ukuthi uyifaka ku-account yami yaka Standard Bank straight before ufake imali futhi umele uconfirm ku-video call okanye uye kulokhuzana ku-TV la kunsika yesizwe ufone khona ubuze ukuthi umntunga uyakwazi ukwenza u1 no2 no 3 ngingamfakela yini imali ewukuthi ngoba lesibuya enkingeni enkulu ukuthi manje kunabantu abayosuke bahacka inumber lekhaya so kunama-client amaningi alahlekile aduka ngenxa yalokho ngoba ngikhuluma nje ispecial sale ekhaya sigcine singaphelanga ngendlela okuyiyona ngoba naso ngisehlelweni lokuthi njengamanje sisibuyise special lesi kule nyanga nje sisibuyise special lesana sekhombo sibuye abantu abasadinga lesa special baqhubeke manje basebenzise lezi inamba kade ngizibiza for ispecial nje sokuziclean nokuvula inhlanhla nabantu abagembulayo nalabantu abefuna izinto zamadliso ubuyisa abantu babesilisa into njengalezo nabantu abefuna izinto zokuthola umsebenzi nokuzokunyusa esikhundleni sasenjalo ispecial siqala lesisibuye sakho sa demejeka ngalendlela yayo umuntu lo ekade ezama ukuthi antshontshe inamba la ekhaya kunjalo nje mkhulu cha mkhulu ngiyathemba ukuthi umbukeli weNsese TV1
ukulalele kahle futhi lokho esikushoyo uyakuzwa. Yebo. Angazi noma ngingakubuza yini lokho kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe umuntu uzoyibuzela necingweni ukuze sikwazi ukunikeza abantu ithuba lokuthi bekwazi ukukhuluma nawe mkhulu. Hayi mkhulu makhona umbuzo ofuna ukubuza ngofaka mkhulu. Cha mkhulu ukuthi lo uzosuke uconfuse abaningi kungcono vele ngiyibeke kuwe ukuthi umuntu mayefuna ukuyibuzela lokho uzoyibuza. Mina engafuna ukwazi mkhulu ukuthi umuntu mayethi yena lento uyifuna lesi scoop uyasifuna I know zikhona engaphezulu mayethi mina ngifuna ezingaphezulu uzobe usumchazela ngazo. Yebo. Lesi engaphezulu ukuthi khona lesi nalesi just ukubala kuphela ungazi usungena kuzona iziphi ezikhona engaphezulu. Yeah ngesingabe sangena kuso Yeah. Okay la ekupini ekhona sikhona nje ilokhuzana isipokwe umuntu osuke ufuna ukuthatha isipokwe sinamandla kakhulu isipokwe asifani nesigubhu nje lesi general kade ngisivesa njengamanje lesi ngosuku sesistart sikhona isipokwe kuzoba isigubhu lesenzalo kubantu besilisa esenzalo kube lesi isigubhu lesi abantu laba abathengisa ngophaya ngeke ngasho ngathi ukuthiwa amaqwayisi bese kuba isigubhu sabantu abafundisa abanebandla bese kuba isigubhu samathenda zihlukene ka5 igubhu uyabona bese okukhona ke okungaphezulu asikaze sikhulume ngakho futhi bengathanda ukulonto ngiveze kodwa umuntu uma esefikile abangazi bafike bezoyilanda into enjalo kube isithwalo sedlozi siclean mkhulu siclean ngalendlela kufa umuntu isithwalo sedlozi kubufika mhlambe wonke ngathi ukuthi kuyinaba kancane yona yona into eclean engayona ubungozi futhi engabulali umuntu uma ufuna isithwalo sedlozi uyasho mkhulu ngidinga isithwalo sedlozi ngizwile ukukhuluma ngesithwalo sedlozi futhi sona siclean asinabo ubungozi kuphela nje sidinga nje ukuthi uma ufuna sona nje wena fanele uthenge imbuzi emhlophe ukuthi umuntu wesifazane uzothenga imbuzi esifazane uma ukuthi umuntu wesilisa uthenga imbuzi yesilisa ufike nayo la impongo okanye umsifazane uthenga isiphuzazana uze naso la kumina ngikhalela nje igubhu zibe mbili zibe u2 ufike la kumina ngifike nelembuzi bese siyaphumela ngaphandle sihambe selokhuzeni siyemfuleni kuyokwenza usuku oluthize wena fanele ube khona umuntu othize na ozompoint ukuthi no la makwenziwa isikuzana isithwalo sedlozi awuthi sokuthatha idlozi lonke lasekhaya umuntu ophila kuyena njengawo nje umsakazi wami unomuntu wakini mhlamba ngithi mhlamba nowangenwa umkhulu so ngihlole ngithola ukuthi ubani ongene kuwena bese sisebenza ngalomuntu ongene kuwe asithwebula idlozi lasekhaya lo muntu ophila ngayo wena ongene kuwe sisebenzisa yena sivusa yena sabe sommemeza lapha ezibeni okanye siyolwandle simemeza ezibeni lapho bese sihlaba lembuzi wekhona isikuthi izolenziwayo bese usuyahamba wena uya elibeni laloyo muntu uma ukuthi ilibala laloyo muntu mhlawumbe sekuyinto mhlawumbe yale emanxiweni ekhaya usathiwa ilibala nombani uthathe lo libala ukhona usukuthizo oyolenza lapha ilibeni laloyo muntu loyo ebese masuqedile ukwenza lo muntu okade ukhuluma naye lapha kuleli libala uyena ozohamba uyolanda sibani uyafuneka nangu ngale ekubiza ethi kunomsebenzi ofuna ukuthi umenzele wena ngoba awuthwebula idlozi ukhuphula lo muntu owangena kuwena ebese impilo yakhe iyaphakama nje kuphela uma akukho ukuthi uzohlaba wenzani uphakama amakhonto ethiwa enziwe ekhaya njenge-ATS uma kusuke ekhaya kuhlatshiwe uyaphakama bese bakhona umgobona owenzayo ke ezibeni ukuthi samvusele ezibeni uhambe uyokwenzela ezibeni ukuthi samvusele olwandle siwenzele olwandle kunabantu abangenalo kulwandle eduze labantu abangenalo ulwandle eduzane bona kunosiko la khona engabatshela bona ukuthi uma esela umuntu ubulwandle analo lanikhona mhlawumbe umalanga ogoli bani kunosiko lokuthi wena ozokwazi ukuthi uligcine ukuze lento ikwazi ukufika lapha la wathatha khona yes isithwalo sedlozi nje si perfect kakhulu ubona abantu abanemegibela imoto benza ini isithwalo sedlozi asibulali muntu hlobo asibulali muntu phakamisa lokuwe lo okuwena straight isikhulume nasimtshela kade ngangihlupheka ngifuna u1 no2 no3 njengamanje bese eyavuka lo muntu esephila kuwena bese yakukhanyisela zonke izinto izingane zakhe ayihlumisha ukuthi usuhambile emhlabeni futhi nengane oyithembayo oyoyitshela ukuthi ekhaya senza ukuthi bese kwenzeka lo nto leyo ukhulu ngoba isigodlo sibhizi baba kuningi esingakhuluma ngakho futhi kuningi kakhulu singanaba kuko kodwa kahlahle la besiye khona besize kulezi igubhu ezo10 ezikhona njalo ezilinda abantu abazoyithatha kunjalo mkhulu umuntu mayethi uyasidinga ethi ngiyasifuna
uzokuthola kanjani mama? Ya umuntu othi nje udinga lezi group uyasifuna kufanele athinte kulezi inombolo nje lezi lapha nje screen ezibhaliwe mhlawumbe futhi ngingaziphinda ngithi nje 061 214 5378 okanye 066 310 7173 inombolo nje lezi zikaMashobane abantu abafuna ukuphakanyiswa ngendlela eclean engenabo ubungozi futhi engazokhalisa umuntu nabantu abasadinga lesi special ekade sivele sinaseqaleni esiphazamisekile especially sisaqhubeka basangasithola abantu abafuna ukubuyisa abantu abasebahlukana nabo abantu abafuna izibambelelo abantu abafuna amadliso isaqhubeka yonke lonto le isatholakala la ekhaya amen.